inatayarisha mambo ya Mungu, ntegura amagambo y'Imana. Nilikuta fasi ndani ya kitabu cha Yohani, naje gusanga mu gitabo cya Yohane sura 14 mstari yake ya 6 inaeleza mambo makubwa sana. Yohana 14:6 Biblia inasema Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Biblia inavuze ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Najisikia kusema kutangaza makuu ya Mungu. Ndiyumva ko natangaza gukomera kw'Imana. Mungu ikiwa tunaishi ni kwa sababu Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Niba turiho nuko Imana ifite umugambi mwiza ku bwacu. Na wakati wewe unatembea unajisikia uko na nguvu, shukuru Mungu wakati wote. Nujye ugenda ukumva ufite imbaraga igihe cyose ushima Imana. Kawia ama sina muda mrefu, nta mwanya muremure cyangwa sindi butinde, kwa Biblia yetu tugiye gufata Biblia zacu Kutoka sura 14 no gitabo cyo Kuva ibice 14. Unaanza mstari yake ya 24. No guhera ku murongo wa 24. Kutoka sura 14 gitabo cyo Kuva ibice 14 mstari yake ya 24. Murongo wa 24. Basi kuko mambo ambao nataka nisungumzie pale. Aho niho hari amagambo nshaka kuvugaho. Igitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitaburiye mu nkingi y'umuriro n'igicu cyitegereza. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitaburiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo agiye ku Banyegiputa. Nuko ku magare yabo no ku bahetse n'amafarashi babo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo. Amen. Haleluya. Chukua nafasi kale. Ichara. Mambo nataka kuzungumza ni mambo ya taifa ya Israeli katika nchi ya Misri. Amagambo nshaka kuvuga na amagambo y'ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Waisraeli walienda Misri wakateswa miaka 413. Abisirayeli bagiye mu Egiputa barababazwa imyaka 430. Hata ya Misri ni mahali pa machafuko na Farao maana yake ni shetani. Ubusobanuro bwo mu Egiputa ni ahantu handuye kandi Farao bisobanura Satani. Wakati Mungu hajapata nafasi katika maisha yake, igihe Imana itarabona umwanya mu buzima bw'umuntu, wakati Mungu hajatembea na mtu kwa kuweza kufanya kitu angali katika Misri, igihe Imana itaragendana n'umuntu abakiri mu Egiputa. Na Misri mtu hafanye kile ambacho anaweza kufanya, lakini anafanya kile ambacho Farao anataka afanye. Umuntu yari mu Egiputa ntashobora gukora ubushake bw'Imana, ariko akora ubushake bwa Farao. Misri hauwezi kuwa na haki yako hata siku moja. Mu Egiputa ntiwabona uburenganzira bwawe n'umunsi n'umwe. Misri hauwezi kupata kile ambacho unaweza kuwa uko unatafuta. Mu Egiputa ntiwabona icyo ukeneye. Wakati Mungu alitosha watoto wa Israeli ndani ya nchi ya Misri, igihe Imana yakuraga Abisirayeli mu Egiputa, Farao na jeshi yake abakufurahi kwa sababu ilikuwa kihombo juu yao. Farao n'ubwoko bwe ntibanezerewe kuko bari guhomba. Na mtu akitaka kufuya kwa Mungu, shetani hawezi kumwacha bana. Iyo umuntu ashaka kuza ku Mana, Satani ntanezererwa ntiyamureka. Na wakati walitoka katika nchi ya Misri, bavuye mu gihugu cya Egiputa, kitabu hii inaitwa kitabu ya Kutoka kwa sababu ni wakati wa Israeli walitoka Misri. Iki
Abisirayeli bavaga mu Egiputa. Sasa kitu nataka nizungumze sahihi, Ikintu nshaka kuvuga nonaha, niko na teme ambayo inasema ya kwamba mfite umutwe uvuga ngo katika zamu ya jioni kuna kitu Mungu atafanya. Mwizamu ya ibyigeze bibaho n'undi munsi n'umwe. Na niko naambia mtu mwenye iko nanisikiliza, Kandi ndikubwira umuntu uri kunyumva, kubalia Mungu afanye kitu ambacho hajaweza kufanya katika maisha yako. emerera Imana ikora ikintu itigeze ikora mu buzima bwawe. Biblia inaniambia ya kwamba Mungu akafanya moyo mgumu kwa Farao. Biblia inambwira ngo Imana inangira umutima wa Farao kugira ngo winangire. Lakini ile kufanya moyo mgumu kwa Farao, Mungu alikuwa mpango kwa ajili ya watoto wake. Ibyo gutuma umutima wa Farao unangira wari umugambi w'Imana kubw'ubwoko Sasa bwawe. nilikuwa nasoma hii kitu, kuna habari moja ilinishangaza sana. Ndi gusoma ibi byanditswe, hari muri mwe yantangaje cyane. Kulikuwa taifa mbili, kulikuwa taifa ya Misri na kulikuwa taifa ya watoto wa Israeli. Hari ubwoko bubiri, hari ubwoko bw'Abisirayeli n'ubwoko bw'Abanyegiputa. Kulikuwa wenyewe walikuwa katika utumwa na kulikuwa wale walikuwa wanatawala wengine katika utumwa. Hari babandi bari mu buretwa na babandi bari bategetse, babandi baje mu buretwa. Bila kukawia, niko nakwambia kitu moja. Tudatinze ndi kukubwira ikintu kimwe. Biblia inasema ilipokuwa jioni, Biblia inavuga ngo habaye nijoro. pale chini Biblia inasema Mungu akachungulia Wamisri. Imana ihengereza Abanyegiputa. Mungu akaanza kupigania Waisraeli, lakini Mungu akapiga Wamisri. Imana itangira kurwanira Abisirayeli igenda ikubita Abanyegiputa. Kitu gani mimi nataka niseme hapa? Niki nashakaga kuvuga hapa? Unapokuwa na ahadi ya Mungu, Nugira isezerano waadui ry'Imana, wako watakuwa waadui wa Mungu. abanzi bawe bazaba abanzi b'Imana. Unapokuwa na kitu Mungu alisema juu ya maisha yako, Nugira ikintu Imana yavuze mu buzima bwawe, wanakupiga vita hawatakuwa unapiga wewe vita, lakini watapiga vita Mungu. abakurwanya ntabwo bazajya barwanya, bazaba barwanya Imana. Kwa nini Mungu achungulie Misri? Kubera iki Imana yahengereje mu Egiputa? Nataka nikwambie, ndani ya kuchungulia hamwezi onekana baraka, ndani ya kuchungulia mnapatikana mapigo. Mu guhengereza ntihagaragara umugisha, ariko habamo umwiboni. Lakini ndani ya kuangalia mtu kunaonekana msaada. Mu kwitegereza umuntu haba ubufasha. Biblia inasema kulikuwa wingu ya moto na wingu ingine yenye haina moto. Hari igicu cy'umuriro n'ikindi gicu kidafite umuriro. Na Biblia inasema Mungu akasepare wadui wa watoto wa Mungu na watoto. Imana itandukanya abanzi b'abana b'Imana n'abanzi Na asubuhi ya leo bila kutakia kitu kimoja, kandi igitondo cy'uyu munsi mwifurije hata Mungu aanze kuchungulia wadui wako asubuhi ya leo. Imana itangire ihengereza abanzi bawe igitondo cy'uyu Hata munsi. Mungu apate kuleta shida katika wadui wako. Reka Imana ishire ibibazo mu banzi bawe. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo wakati ile saa Mungu aliwachungulia, igihe Imana yabahengereje, Mungu akayaondoa magurudumu ya Wamisri. Imana ica inziga Mungu z'Abanyegiputa. akaondoa magurudumu yao. Imana ica izo nziga Juu z'Abanyegiputa. ya nini Mungu afanye ile kitu? Kubera iki Imana yakoze icyo kintu? Ilikuwa taifa lake, Bwari ubwoko walikuwa bwawe, watoto ya Mungu. bari abana Kwa b'Imana. kitu Mungu alisema juu yao, Ikintu Imana yari kwa mambo yarabasezeranyije, ambao walikuwa wameahidiwa, hari amasezerano bari bafite. wanaenda katika nchi ya Bari Yakani, bagiye mu gihugu wanaenda cy'isezerano, katika nchi ya ahadi. bari bagiye mu gihugu cy'amasezerano. Nataka niambie mtu leo hii, Ndashaka kubwira umuntu uyu nataka munsi, nisungumuze mtu leo. ndashaka kuganira n'umuntu uyu Mungu munsi. aondoe nguvu ndani ya wadui wako. Imana ivana imbaraga mu Aondoe nguvu ndani ya wanayokupiga vita, Imana ivana imbaraga mu mahoro wacu. wakati wanayokuteka. Imana ivana imbaraga mu mahoro wacu. Amen. Maajabu yenyewe ilitendeka ile siku. Ibitangaza byakomeye, ariko ndashaka kubwira Ndani ya yuko zamu ya usiku, mu ijoro, ndani ya zamu ya usiku, nijoro, Mungu aone matendo yako, Imana ireba imirimo Mungu yawe, aone shida yako, Imana ireba ibibazo Mungu aone byawe, probleme yako, Imana ireba ikibazo Mungu cyawe, aone kenye kinakutesa, Imana ireba ikikubujije Mungu aone amahoro, kenye kinakusumbua. Imana ireba ikikugoye. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Biblia inasema ya Biblia kwamba iravuga ngo wakati walikuwa wanaenda, igihe barimo bagenda, mbele kulikuwa bahari nyekundu, imbere hari inyanja nyuma itukura, kulikuwa Farao, inyuma hari Farawo, mbele kulikuwa milima. imbere hari imisozi. Hawakukuwa nafasi ya kupita. Abo bari bafite Lakini banyura, niko nakwambia, ariko Mungu ndikukubwira, akutengenezee njia, Imana igutunganyiriza inzira, akutengenezee Imana pasi, igutegurira inzira ahantu uri wenyewe bwinjire, utaingia, aho uri bwinjire
n'abigishwa be ikafika magharibi. bisikira ku mugoroba. Biblia ya Kinyarwanda inasema Biblia na Kinyarwanda iravuga ngo usiwarukuze. Siku ilikuwa imekomaa, bari nijoro usiku ilikuwa imeingia. umunsi wari ukuze. Niko nakwambia kitu moja, Kukubwira ikintu kimwe, wako mnaweza ingia, iwawe ushobora kwiga, wako mnaweza kuwa usiku, iwawe ushobora kuba lakini bwije. Biblia inaniambia Ariko Biblia irambwira ndani ngo ya kitabu cha Waebrania igitabo cy'Abaheburayo sura 13 igice 13 mstari yake ya 8, umurongo w'umunani, yeye ni yule yule, we ni wa wundi ni yule ejo leo, ni yule uyu munsi aracyasa, ejo azaba hawezi kubadilika. adahinduka, Zamani naweza badilika, ntabwo yahinduka, anaweza badilika, abantu bahinduka, usemi wako anaweza badilika, wawe yahinduka, matendo yako anaweza abandi badilika. bashobora Ule guhinduka, mwanaume anategemea uri wiringiye anaweza geuka. ashobora kuguhindura. Sijaona Yesu, Ariko sinabona Yesu ahinduka, sijaona Yesu sinabona Yesu badilika. ahinduka, Haleluya. Sijaona Yesu sinabona Yesu anabadilika hata siku moja. ahinduka n'umunsi n'umwe. Marafiki mnaweza tembea nao, Inshuti mwagendana nazo kuko mnapata kelikeso, kubera muri kugira icyo mubona, kuko mnapata kitu, kuko hari icyo muri kuko kubona, mnachangia, kuko hari icyo muri lakini gusangira. vile vitu vikikosekana Ariko ibyo byose bibuze hawatakufuata tena. ntibongere kugukurikira. Lakini huyu Yesu, Ariko uyu Yesu, haleluya, amen, lakini huyu Yesu ariko uyu Yesu ipande ishuke, bizamuke atakuwa pamoja na wewe, azabana nawe, atakuachilia. Haleluya. Biblia inaniambia, Biblia irambwira sasa nilikuwa nasoma pale, igihe nari ndimo masoma, akaacha taifa la Israeli, Mose asa n'utuka kuko akaenda kulilia Mungu. ajya kuririra Mungu Imana. akamwambia, Imana kwa nini iramubwira unanililia? ngo niki gituma unakira. Akamwambia, wapendwa, Reka mbabwire Musa bakuze, alikuwa na levo ya kulia, Mose yari afite lakini uburenganzira, acha nikwambie, ariko reka kwenye mubwire machozi iko, aho amarira ari analetaka faraja, hajaza kwenye kilio iko, analetaka amani. Haleluya. Biblia inasema Biblia iravuga ngo wakati Yesu yuko na wanafunzi wake, igihe Yesu ari kumwe n'abigishwa be akamwambia, arababwira sasa usiku imeenea, ijoro rirakuze hakuna kitu yenye tuko. nta kindi kintu. Wanafunzi wakamwambia, Abigishwa baramubwira hata kama tukienda sokoni iyo twajya mu isoko hatuwezi pata kitu. ntacyo twaronkayo. Yesu akamwambia, nuko na Yesu arababwira ngo mufite acha iki? nikwambie ndugu yangu, Reka mubwire mwene data, usijidharau, ntukisuzume, usijidharau. Kama ntukisuzume. uko pamoja na Yesu, Uri kumwe na kama Yesu, unatembea na Yesu, uri kugendana na kama Yesu, unatembea na ahadi ya Mungu, kugendana n'amasezerano y'Imana, ntukisuzume. haleluya. Amen. Walikuwa na samaki tatu Bari bafite amafi atatu na mikate tano n'imigati 5 na walikuwa 5,000, kandi bari abantu 5,000. kusema watu 1,000 Ni ukuvuga ngo abantu 1,000 wangekula mkate mmoja. bari kurya umukati umwe, Ni kitu yenye haliwezekana. kandi ni ikintu kitabashoboka, Isiyowezekana kwa binadamu. kidashobokera abana n'abantu, Inawezekana. Imana kirashoboka. Wanaona hakuna kitu. Icyo ubona abantu badafite igisubizo imbere y'Imana hari igisubizo. Amen. Yesu akamwambia, Imana irababwira, akamwambia wanafunzi, Imana ibwira abigishwa mwambie waikae. ngo mubabwire bicare, Alafu mulete hiki kitu. hanyuma muzane iyo migati. Unajua shida tuko nayo. Gusa ikibazo dufite, Wakati tulikimbilia hari mashangazi, igihe twirukiye bashangazi, wakati tulikimbilia hari wamuyomba, igihe twirukiye wakati bamuyomba, tulikimbilia hari wadumo, igihe twahungiye hakuna jibu nta ilipatikana. gisubizo twababonyeho. Amen. Walipoleta kwa Yesu, Babizanye kwa Yesu, kuna kitu kifanyika. hari ikintu cyakozwe. Amen. Amen, amen. Amen. Alafu pale kwenye tulikuwa, Aho ngaho twari turi, Biblia inasema Biblia iravuga ngo Mungu akamwambia Musa, Imana ibwira Mose ambia Waisraeli ngo bwira Abisiraheli waendelee mbele. bakomeze bagende. Nataka niulizane nawe, Ndashaka ngo tubazanye njye nawe, wangeendelea mbele, bari gukomeza imbere ungepatikana. bakanyura he? Mungu alikuwa anaona jibu Imana yabonaga kwenye igisubizo watu hawaone jibu. aho abantu batabona igisubizo. Amen. Amen, amen. Amen. Ndio maana Mungu aliambia Musa, Niyo mpamvu Imana abwiye Mose, ambia Waisraeli bwira Abisiraheli waendelee mbele, bakomeze bagende, kwa sababu kuko Wamisri wanayowaona abanyegiputa bari kubabona hawatawaona tena. ntibazongera kubabona Ile ukundi. siku inayokutesa Icyo cyaha kikuruhije hawataiona tena. ntuzongera kukibona Ile ukundi. shida inayokutesa Icyo kibazo kikugoye ntuzongera kukibona ukundi.
Israeli akakuta ya kwamba isanga yuko kitu ambao imenifurahisha icyaneje pale chini Biblia inasema aho hasi Biblia iravuga ngo hata yakaenda kwa uzito na Wamisri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana atawapigania. Haleluya, amen. wakaanza kutabiri, batangira guhanura, wakaanza kusema, batangira kuvuga ngo tulikuwa tunakimbiza twirukankanaga ku bantu. Unajua wakati mtu yuko nyuma ya mtu, uzi iyo umuntu ari nyuma y'umuntu, huyu mtu mwenyewe naomba kuwe mbio sana, uyu nguyu ugomba kwihuta neza sana, hari ibintu bigiye guhinduka. Sasa niko nasoma hiyo habari, ndi gusoma aya makuru, kumbuka kitu moja, kwibuka ikintu kimwe mu gitabo cya Esiteri. wakati na maana narudia Hamani asubiye mu rugo, anaambia mke wake, atangira kubwira umugore we, mke wake Zereshi, umugore we anamwambia unajua mambo ilifanyika, aramubwira ngo uzi ibyabaye, unajua kama Mordekai uzi ko Moridekayi haiko tu bure, na atakiwa alivaa kanzu ya mfalme, yambaye ikanzu y'umwami, ikamwikalisha ku farasi ya mfalme, yicaza ku ifarashi y'umwami, mbesa nchi yote, mugenzi muzengurutse igihugu cyose. haleluya, amen. ule mwenye alikuwa anapiga kelele anasema huyu mtu lazima kufa. Wari uri kuvuga ngo uyu muntu agomba gupfa, Sasa jitie pahali pake sasa, nawe ushyire mu mwanya we, Yesu iko mbele ya adui niba wake, uri imbere na y'umwanzi iko we, nasema niba uri kuvuga tazama mwenye mfalme anapendezwa naye, uwo mwami anapaswa akuze kuwa hivi. abigenza gutya. Sasa niko nasoma ile fasi, usoma aho hantu, Biblia inaniambia Bibiliya yambwiye ngo mke wake Zereshi umugore we akaanza kumwambia atangira kumubwira kama Mordekai ni Myuda, niba umuntu Moridekayi umuyuda, anaunganishwa na yeye, wirinde kama umwirinde. yeye ni kabila la Wayuda, niba ari mu bwoko bw'abayuda, unazungumza na watu, ni kuvugana n'abantu. watu wenye iko ikushauri, Hari abantu badakorwaho, watu wenye iko ikushauri, hari abantu badakorwaho. ukigusa pale unagusa kwa Iyo umukozi w'umukozi w'Imana, ukigusa pale unagusa Mungu. iyo umukozi w'umukozi w'Imana. Amen. Kuna watu wanaenda tabiri, Hari abantu bagiye guhanura ku kuna bwawe, watu wanaenda tabiri sana. hari abantu bagiye kuguhanurira. Bibiliya iravuga ngo Kama ni wa kabila wa Yuda, niba ari mu muryango w'abayuda, hata kukufa utakufa, no gupfa urapfa, kwa sababu ulipotea kubera ko wazimiye, kwenye babu zake. wakoze aho badakora. Niko naambia mtu Kubwira umuntu katika siku ya leo, uyu munsi wa wale none, wanayokugusa abagukoraho wakutane na Mungu, bahure n'Imana, wakutane na Mungu, bahure n'imbabazi z'Imana, wakutane na uwezo wa Mungu, bahure n'ububasha bw'Imana, Mungu wa Mungu. bahure Haleluya. Amen. 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 Kitu gani iliendeka sasa? Ni ibiki byahabaye. Amen. Amen. Mchezo ikabadilika. Umukino urahinduka. Alikuwa alishatengeneza mtu Yari yateguye ya umuntu kutia adui wake, wo ku giti cyo kumarika, lakini ile mtu ariko icyo giti adui akamtia sasa. usanze abari bukimushyiraho. Haleluya. Amen. Ndugu, maandiko haiko kitu ya kucheza nayo. Muvandimwe, ibyanditswe ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Mambo ikivana mwili Ibi bintu iyo byambaye umubiri, na wenyewe walikuwa wakuone watamani, n'abatari akubonaga na wenyewe barakumenya, walikuwa wakujua watamani. n'abatari bakuzi barakumenya. Mordekai alikuwa kwa mlango, Moridekayi yari ku muryango, kuna mtu alimkumbuka, nta muntu n'umwe wigeze lakini umwibuka, kwa mbingu ilisikia, ariko ijuru kwa ryafunguye, mbingu ilipika, ijuru ryabyemeye, wakasema lazima baravuga ngo hata kama adui binakwiriye. amesimama, hata kama adui amesimama, Nubwo abanzi bahagurutse, hata kama balozi nubwo wamesimama, abarozi bahagurutse, lakini usiku ya huyu ariko ijoro ry'uyu muntu, lazima igeuke mchana, igicuku kigomba guhinduka usiku ya amanywa, huyu mto ijoro ry'uyu muntu igeuke mchana. rigomba guhinduka amanywa. Haleluya. Amen. Niwaambie, Babwire, Samu anatumikaka usiku, umuzamu akora nijoro, ne Samu anatenda muujiza, ariko iyo Imana ikoze igitangaza anatumikaka na mchana. atangira gukora no ku manywa. Penye walikuwa wanamuona usiku, Bandi bamubonaga nijoro, sasa bakamuona mchana, iyo bamubonye ku manywa wakasema ni yeye baravuga ngo ese ni au we haiko yeye, cyangwa ntabwo ari we, lakini sasa alichungulia ariko bagenzura akasema ndio ni yeye, baravuga ngo yego ni we, kama ni yeye, nubwo ari we, lakini kuna mabadiliko. ariko hari impinduka. Alikuwa anavaa koti ya Yambara igikoti, alikuwa anavaa koti ya kizamu, yambara igikoti no mu sasa leo izamu, anavaa kanzu ya mfalme. ariko yambara ikanzu y'ubwami.
inzugi zari zikinze kubw'umuntu ikafungulika, itangira gukinguka. niko nasema na wewe sasa, Kuvugana nawe nonaha. tembelee usiku yenyewe Imana kwa ikugenderere musaku ya usiku yenyewe kwa mu izamu ry'ijoro riri